isimler yanında habersiz yuvalgan deyip yazılgan. Frontta halak bulup, bilgisiz yuvalgan deyip iseplengen soğuşlarının tuğanları, ınıkları, onlarının kabirlerine barıp, rahmet ham hürmet bildire olmaları, bilgisiz saldat günü varlıkka yüge tüp dergeç bular. 1966 yılının 3. dekabrinde bilgisiz saldat günü Moskva yanındaki tuğanlar kabirliginden Aleksandr Bokşası teritoriyasına getirilir. 1967 yılda bir de Mengelik ult kabızılar, hem bilgisiz saldat kabri memorial kompleksi açılar. Rossiya Devlet Sovyeti deputatları takdimi bilen 2014 yıl 3. dekabr tarihi dat etip bilgisiz saldat günü yol kırlarında başlarını salıp bilgisiz kalan soğuşlarını iskalu günü etip bilgilendi. Rayonumuzun harbiy komissariyeti Büyük Vatan Soğuşu Muzey Memorialının ülken fenni hizmetkari Mikhail Valeriyevich Çeripanov bilen birlikte bik zor ham izgi iş başkara. Indi bir neçe yıl davamında habersiz yuvalgan yurttaşlarımızın felak bulgan urunları tabıla. Bu hizmetler borası da Orşa Haberleri gazetesinde daimi yoktırtılıp gele. Bugün vatanını saklayışlar gününde bizning 10 yurttaşımız özlerinin yakınlarının resmi haber kağızını alacaklar. Nice yıllar onlarının isimleri habersiz yuvalganlar retindeydi. Abdurrahmanov Salih Abdurrahmanoğlu, Burhanov Şafik Burhanoğlu, Zagidullin Samat Kalimullaoğlu, Zagidullin Hanafi Zagidullaoğlu, Muhammedjanov Nurgali Hismetullaoğlu, Hayırdinov Salah Hayırdinoğlu, Hayırdinov Habir Hayırdinoğlu, Hayriddinov Ahkam Hayriddinovich, İbrahimov İsmail İbrahimoğlu, Ramazanov Abdülfet Muhammed Hanovich. Bugün bizde konakta Orşa Municipal Rayonu Başlığı Nuriyev İşat Abdülfetoğlu. Hürmetli İşat Abdülfetoğlu, sizlerle hem bizning yurttaşlarımızın habersiz yuvalgan deb sanalgan yurttaşlarımızın yakınları, ınıkları, tuğanları şulay bugün bizning muzeyda. Biz turga Abdurrahmanov Salih Abdurrahmanoğlu'nun singlisinin ulu Rahimov Aydar Kasimovichni chaqiramiz. Rahim etiniz hurmatli qizlar, Alloh o'zasiz. Sizler kim bo'ladi? Babay bo'laman. Ya bilmadim, yok. En iyi adamdan iyi mi? Bu habersiz yo'qolgan ibitlarga demoqchiman. Mana hozir qo'ya qo'yilgani bir kun yozilganda shunday bizga topshiramiz, o'rnish vaqtda olsin. Yo'qmi? Burhanov Shafik Burhan o'g'lining inisining o'g'li Burhanov Shamil Shugapovichni chaqiramiz. Belki olayım değil mi?
Siz de olgar eğer kırpmıştırgısınız. Zagidulya Samat Kalimullah ulanın singlisinin ulu Hasanov Ferit Haydarovich. Bayağı kurbanlar yok iken değil mi? Yok sağ ol. Bayağı. Bilgisiz. Yok. Ulgani oruna kayıp ikeni var mı? Yok. Yok. Ana şahslar koyda hayret bulgan şunu Zakidulli Hanafi Zagidullah ulanın enesinin molayları Gabidullin Gayse Mahsum ulu hem Gabidullin Rişat Mahsum ulu. Ya bunu tane sorarsan tavuk buladaydı kaysın. Orada jumakta olsun ya mı? Tamam. Muhammed Canov Nurgali Kismetullah ulanın kilinleri, oynamasının enesi Gülsiye Hanım Najipovna, rahim etiniz. Hayırdinov Salah Hayırdin ulu hem Hayırdinov Habib Hayırdin ulu'nun tuğanları kızganışka karşı kile almadı. Lakin bizim muzeyimizden onlar gelip alırlar diye ışanamız. İbrahimov İsmail İbrahim ulu singlisi Ahtyamova Firaya İbrahimovna bugün bizde muzeyimizde. Rahim etiniz Firaya Hanım. Orada jumakta olsun ya mı? Hayreddinov Ahkam Hayreddinovич'nin onuğu Ahtyamov Azat Anasevich bugün bizde. Ben bu sostangi'de demek gömülü sostangi'de olmandır demek. Hayır. İlin tarihine, para karakterine yazılan oranıydı. Ramazanov Abdülfert Muhammedxanovich'nin oğlu Ramazanov Albert Abdülfertovich. Rahim etiniz. Babay Ukrayna'da kalgan iken bey. Konuşmakta olsun, işletemiz. Teyzekler bir tartışma düşüyor bir de. Maskalarını çırptırıyor değil mi? Ama diyor bir dur. Maskalar Soğutturun. Ezra kısmı bir sürü rahmet size. İsensiyon bulunması bir sürü rahmet. Peki. Hürmetli arkadaşlar, bugün indi Menşeler şunday zor beylem, vatandaş satmışlar günü, bizim Yunan meclislerimiz de var. Hem elbette şu beylem günü biz şunday isterikli vakıya bilet bilgiler şükerge bulduk. Elbette soğuşta halek olanların kızganışına karşı Koya kömürgenlerin, koya halak olganların, eşik yuvalganların da böyle bulmayıp, benim özümün de benim abisinin bu yaptan lezzeti paradık, bu yaptan lezzeti paradık bulmayıp. Habersiz yuvalgan, habersiz yuvalgan. Orada rüzmakta olsa gerek. Hemen ki bana karab biz icabı tutlatmayız. Makara bu işi bizim bir 5 yıl önce biz 5 babayla kayıp bunlar ilkten nasıl bir babay kayıtkanı bizim şolay bittiğime alarda şolay edip izlev işi devam edersek bizim özümüzün pedagogik kültürde bizde şu şunday payskalayatlar var izleytirgan alarga bir zor rahmet bolalarga şolay terbiyeler üstürge tırışabız. Hem elbette elimde etkileyen işlerini her birisinin urunları uçmakta olsun. Bugün bizim bu şuraşu yani Hazret Üzerine etkileyen sözlerde etip bitip bizim şuşunda etkileyen sözlerini zargadığa bulup varıp işletsin. Hem elbette memnunda oturan ahitsirlarını, bunda kelgen iratlarını her birimiz için kuğulundan Fakız arkadaşlar şuşunda yiğitlerimizden bulaşak, vatanım saksan, şuşunda Batur Bey'le bilen, için kuğulundan tebrik etip elbette iyilen de kaderli, azadlıktan da kaderli ediliyor. Şuna göre ömür eliklikte şuşunday vatanı saqlaşarlarında bilgiler ötülgen vatanı saqlaşılar degan professiyada bu her vaqtda bizning eng oldingi professiyasi bo'lsa, birisi o'stirgan. Mana shuna göre bizning qarshimizda o'tirgan ofitserlar ular bugungi kunda kimdir baynar qo'shiqlar orqali o'tgan, qaramasdan kimdir boshqa yerda xizmat etganlar, lekin ular har birisi o'zining elimizga tegishli urishini berib, yaxshi xizmat qilib aytganlar. Elbette kimdir tozalıq boyunca baralmışı kalganlar da vardır. Turmuşta bir türlü vakitler bular. Mesela bizim flotta 2 yıl hizmet ettim. Sonra biz indi açtık memorial kitapta, tabloşka kitabını da
Анда минем белән бергә хезмәт иткән республика күләмендә шикардан бер җитәкче килгән, ул минем белән бергә хезмәт итте. Менә аның белән сөйләшеп, матур күңел итеп утырдык. Армиядә, флотта, ул хәрби хезмәттә булган дуслар, алар беркайчан онытылмыйлар. Менә Сергей Ильич Шутра безнең бу мөселмәндә ул инде кайнар тошлар аркылы үтеп, бу мөселмәндә баягы бераз җитәкләр безнең яшьләребезне тәрбияләргә шулай күп өлеш кертәләр. Һәм әлбәттә алар берсен-берсе барлар. Әле Афганнан чыккан 15 февраль көннәрдән гаскәрләрен чыгарган шушындый истәлек көндә һәр үлгән кешеләрнең хәтта каберләренә барып, туганнарына барып, аны һәрберсе искә алып бирделәр. Безнең инде военкомыбызның алмазазабыз бу бик зур эш башкара. Без һәрбер хезмәткә киткән һәрбер егетебезне котларга тырышабыз, сәламнар әйтәбез, видеоблоглар оештырып, әти-әниләр белән күрешеп, бик матур итеп шушындый чаралар үтә. Һәм шуңа күрә мин инде шушы бәйрәм безнең өчен бәйрәмләр булып калсын дип телисем килә. Һәрбезгә тыныч имин көннәр, беребездә белән туганнарыбызны югалтып, аларны яңадан эзләп йөри торган булмасын. Елларыбыз имин булып, тыныч булып, беребезне хөрмәт итеп, илне көнне сөендереп, матур итеп, озын-озак еллар гомерләр яшәргә насыйп булсын. Җегетләр, сезгә хезмәткә өчен бик зур рәхмәт. Сәнлек, саулык, бәйрәмнәр белән. Фронтта һәм тылда җиңү сәгатен якынайткан, безнең арадан киткән каһарманнарның үлемсез батырлыгын искә алып дуга кылу өчен Әмир хәзрәткә сүз бирәбез. Укылачак дугалар һәлак булган якташларыбызның рухына барып ирешсен иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Yoktan var kılgan, bizleri rızıklandırgan, bizleri tutlandırgan, bizleri kütürlen nimetleri bilen nimetlendirgen, Rabbimiz Azze ve Celle'ye sonsuz hamd esinlerimiz, hamd şükür analarımız bulsaydı, hem de anan hak ilgisi bulan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ga sonsuz salavatlarımız, hem her türlü izge dağalarımız varıp erişseydi. Hürmetli yetekçilerimiz, hürmetli doğanlar, rayondaşlar, konaklar, sizin dinimizde olan ilk ülkem selamlarga ruhsat etiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi her birimizin üzerine olsun. Rabbim Azze ve Celle yatlarımızı bereketlendirsin, nurlandırsın. Yatlarımıza kıyafetler kurmayı, bahatta, şoklıkta, saadette, eminlikte yaşarken bizge nasip etsin inşallah rahman. Tatar makalinde eğitilen ölgenlerinin kadrini bil, isimlerinin kadrini bil deyip eğitilen. Şuna göre indi biz vefat etken Müslüman din kardeşlerimizden her vakit özümüzden dualarımızda iske Allah'a diyiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eydi. Yani kişi vefat etkenden sonra iş bir anı uzatıp kalır, anın bilen birisi kalır, ikisi de gider deyip eydiler. Birinci anı uzatıp barganda indi anın tuğanları uzatıp barır, ikinciden cihan malı, üçüncüden indi anın kılgan amelleri uzatıp barır deyip eydiler. Hem de şuna Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bilgen vaktinde yani bir kişinin kaydadır vefat etkenin hem kaydadır kömülgenin bilgen vaktinde o her vakit dağadan bulunatırlandılar. Hem de nerse eytesim kiyle bizden bugün bitelim vatanını saklav şılar kini de elhamdülillah anın bilen sizine tebriklerle ruhsat etiniz. Şuna eytesim kiyle bizden ebiler, babaylar, alar özlerinin nişik edip devletini yaratkanların hem de üzlerinin canların kızganmışa, şuşu yolda Allah üzlerinin canların bergenler ne için? Yani bizden tanışlığımız için aslında. Hem birinciden özümüzge yaş bulunga aytasım kile, yani bizge de şolay vatanını yaratırga, bizim ebiler, babaylar gibi bizge yaratırga nasip bulsun inşallah rahman. Hem de vatanımızga, dinimizge hizmet kılıp yaşarga nasip bulsun. Çünkü bugünkü günde o izvişenyalar verildi. Min aytıraydım, ana en körkem yurtımızdağı bulgan türge koyup, onun bilen siz gururlana alasız deyip aytasım kile, şol yaktan yani aytik benim babay olsun, abay olsun şu yolda yani vatanını saklav bizim şu tanışlığımız için özünün ömrün bergen deyip aytik ana her vakitte adam olurga hem de ana iske alırga kere ikenligin anlatadır aslında. Şu an göre Allah Rabbim Azze ve Celle bizge yani aytik şuşa kaderini Allah bizge yaşarken nasip olsun inşallah. Hem bizden
bir şiirimde aytib ketesem kela. Min ant etdim canımni qizg'anmisha saqlar işe xalqim ilimni. Yiza bo'lsa canım min barsa da şu yolda bilmez ilimme degan misal jali. Mana aytibna u aslida bir zo'r yo'llardir. Allah Teala aytadi Qur'oni Karimda "Estaizu billahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul qudusil azizil hakim." Yer yüzündeki Allah hem gök yüzündeki Allah her bir mahlukat hiç şeksiz Allah Teala'nın zikrinde, fikrinde bulunmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel bir hadis-i şerifindeyken kaçan bir şekilde Müslümanlar yılsalar, Allah Teala'nın zikrinde, fikrinde bulunsalar, o жерге rahmet ferişteleri iner, o meclisler kişilerin günahlarına kadar hem de duaları kabul bulunur diye aytılır. Şu an göre sizden rıfsat bilen Kur'an okup bir dua edin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن يعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين يا أرحم الراحمين يا رحمة يا رب الله وقوانا مزار مزار وقوان قرآن بزنا قوان إزياهم العبادة دار بزنا شوشان مبارك رجاء الله يا رب أزمن فأبارنا قوم الله إلى سيدا يا أرحم الراحمين أزمن كل رحمتنا بزنا قدر ما سيدا يا أرحم الراحمين قاسم قوان أجر صوت رمضان زاد من الصلاة رضي الله عنك نرجوك قدر يمكن يباشر ميلان باشر زايد باشر تاجرين لنا برشا مشايخ الله برشا مشايخ الله تعالى يشكر سيدا يا رب برشا إشكالية دائما مغلوب إيشان مغلوب من أتيني لنا بزن أبي ومن رب القدس يطلع رزق الله يشكر سيدا يا رب أزنا كنا رحمة الله قدرنا سيدا يا رب وطنا بزنا يقلين دب ساقلين دب يا رب أزنا جنران أزنا خسروا تسليم كان دلنا يا أرحم الراحمين يا تشلا ربزدان طوانا ربزدان يا أرحم الراحمين برشا مسلمان دين kardeşlerimizden ya Rabbim razı olsaydın ya Erham Rahimin ya Rabbim üzerinden rahmetinden Allah'ını kaldırmasaydın kabirlerin nurunu kılsaydın rıza dahil bulup yatıları nasip etseydin ya Erham Rahimin ya Rabbim üzerinden rahmetinden bizi kaldırma ya Rabbim yurtlarımızı bereketlendirseydin dolandırsaydın yerlerimize koyu kısırlar kurmayla hatta şartlarda saadet eminlikte ya Rabbim bizge yaşarda nasip et ya Rabbim tanışlıkta bizge yaşarda nasip et ya Erham Rahimin ya Rabbim rayonumuzga shaharimizga cumhuriyatimizga ya Rabbim davlatimizga barakatini indirsaydin ya Erham Rahimin ya Rabbim so'ngishlar ko'rmisha ya Erham Rahimin tinchlikda yashashimizni bizga nasib eyle ya Erham Rahimin barakatli turmushimizda ya Rabbim senagina sirimiz senagina umid etib senga tavakkalladik ya Erham Rahimin dinimizga qarata vatanimizga qarata ya Rabbim bizni ko'ngillarimizga yuraklarimizga muhabbat muhabbatlarimizni kuchaytir ya rahmatdan tashlama ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب على صراط مستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر الله تعالى قبولlardan kılsın inşallah. Hürmetli konaklar, bugün etisinin resmi kağızını olan Albert Abdülfertovich'in de bizge eğitir sözü var. Şulay bit Albert abi. Ederiz olğalısınız. Olğaşırız. Ederiz olğaşırız. Ederiz.
Hürmetli izleyiciler barıgızda da benim birinci 23 fevral bayram gününüzü tebrik etsem. Sizin barıgızda da tazalık, sağlık, uzun ömür, temiz turmuş dilerim. Men әти соғышқа кеткенде 6 айлық құрсақта қалған. Міне қазір 80 жыл енді әтені кеткен ем. Әті деп айтасында келген ем. Болмады. Бүгінгі күнде мындай хабар алғашынан әзірек долқынанып кеттім енді. Бек моторда айта алмаймын. Ғафу етіңіз. Мұны іздеп шығарған кісілердің барысына да біз зор рахмет. Мұндан соңдаған хабарсыз жоғалған аралар бек көбейді. Оларға яғни шулай хабар анықтарына, балаларына, анықтарына, анықшықтарына берген насип болсын. Бек зор рахмет сізге. Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Исән сау булыгыз, рәхмәт. Hürmetli İşat Abdülfertovich, Almaz Ağzamович, İsrafil Rahmatullovich, sizge, sizning жетекчилик астында эшләүчеләргә, шулай ук Михаил Валерьевичка, барлык райондашларыбызга тарихи гаделлекне тургызырга булышканнар өчен, ярдәм иткәннәр өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Күңел сыкрап куя, яу кырыннан кайтмый калганнарын әйткәндә. Ил солдаты, исемең онытылмады, сының яши мәрмәр һәйкәлдә. Тош һәйкәлләр балкый тыныш кына. Өйрәнгәннәр алар тынлыкка. Һәйкәлләргә килик, гөлләр куйык, һәйкәлләрне тыңлыйк тын гына. Илебез азатлыгы өчен һәлак булган, кан куйган батырлар алдында баш иябез. 1 минутлык тынлык икән итәбез. Sizin karşınızda Damir Vasilov. Aramadan
Орша хәбәрләре сайтында ил сагында горур якташлар фотолар бәйгесе барды. Бөек Ватан сугышында катнашучыларның яки армия сафларында хезмәт иткән яисә хезмәт итүче ир-егетләребезнең хәрби киемнән төшкән фотолары 31 гыйнварга кадәр кабул ителде һәм сайтка урнаштырылды. 1 февральдән 20 февральгә кадәр тавыш бирү этабы барды. Барлыгы 38 катнашучы арасында 20 көн дәвамында шын мәгънәсендә кызу көрәш дәвам итте. Әлеге бәйге Орша һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Әгъзәмулы Борһанов белән берлектә уздырылды. Иң күп тавыш җыйган 3 җиңүче бүген безнең музеебызда иганәчеләрдән бүләк алачак. Экранга игътибар. Менә алар безнең җиңүчеләребез. Беренче урында 5635 тавыш белән Оршадан Азамат Хидиятуллин. Икенче урын 5551 тавыш белән Яңа Ямаштан Салават Гомәров. Өченче урын 4394 тавыш җыючы Этнә егете Хәниф Зарипов. Әле белүебезчә, Дәниф безнең хәрби хезмәттә. Бүген аның әнисе Ания ханым кунакка килде безгә. Әле кичә генә тагын бер шундый шатлыклы хәбәр дә килеп иреште безгә. Икенче урын алган Салават Гомәров безнең беренче тапкыр шушы көннәрдә әти булган икән. Аның кызы дөньяга килгән. Икеләтә урында бәйгегә нәтиҗә ясау һәм хөрмәтле җиңүчеләребезне тәбрикләү өчен Орша һәм Әтнә районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Әгъзәмулы Борһановка һәм Орша хәбәрләре газетасы редакциясе баш мөхәррире Насыйбуллин Исрафил Рахматулла улына сүз бирәбез. Рәхим итегез. Дүрсәннәң безнең бүген илебез, илне саклаучылар көне, илебезне саклауга өлеш керткәннәребезне тәбрик итәбез. Безнең хәзерге көндә үзебезнең районыбыз буенча 150-гә якын егетебез армия сафларында хезмәт итә. Шуларның әле тагын 50-гә якын егетебез контракт белән үзебез сагында тынычлыгыбызны саклап торабыз. Бүгенге бәйгедә дә безнең әле хәбәрсез югалганнарга извещение тапшырган бабайларыбызны әйтеп үтәсем килә. Бу инде безнең дөрестән әйткәнчә 5 ел элек башланып китте. Моның башы дөрестән Сусун елдан башланды. Черепанов Михаил Валерьевич белән эш башланганда ул үзе мөрәҗәгать итте. Тавык бирә алам калган егетләребезне дә диде. Безнең 11 меңгә якын хәбәрсез югалган. Һәм инде бу сүз белән, бу мөрәҗәгать белән без Илшат Гафаровичка ярдәм сүзеннән мөрәҗәгать иттек. Менә дөрестән дә башында безнең главасы Илшат Гафарович үзе тора. Аның ярдәме белән без инде 1000дән артык кешене алып кайттык районыбызга. Бу әтисез үскән балаларга бигрәк тә кагыла. Бу әгәр дә безнең сугышчыбыз хәбәрсез югалган икән, ул инде ул вакытта бер гутада булмаган, бер нәрсә ул саклап җан шикелле салган. Ишәп дигәндә, ул бәлкем племалектән, ул бәлкем американцларга чыгып киткәндер. Аны берәү дә белмәде. Аны инде фейсбуклар да тикшереп карады. Без бик күп әтиәнене фейсбукка тикшереп карадык, бабайларыбызны. Вот. Әмма дә ләкин безнең үзебезнең дәүләтебездә әлбәттә пара алмаган, хәбәрсез булганнарга сугыш дигән исем бирелми. Шуңа күрә инде без менә эзләү эшен әле дәвам итәчәкбез. Менә бүген инде без дөресен 10 кешебезгә 10 бабаебызны районыбызга алып кайттык. Бу инде аларның рухлары, монда яратканда дип уйлыйбыз. Менә безнең хәзердә без укып үткән кабуллаган булсын Аллаһ. Рухлары шат булсын. Һәм инде бу эшне районыбызда менә Орша хәбәрләре редакторы Исрафил Рахматуллович белән бу эш безнең газетабызга чыгып бара. Дөрестән дә ул эшне без военкомат белән берлектә редакция белән алып барабыз. Вот. Исрафил Рахматуллович, монда сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Бүгенге көндә инде менә без Исрафил берлектә редакция белән берлектә менә шундый матур мероприятие үткәреп җибәрдек. Инде безнең ел башыннан икенче мероприятие беренче үтте. Конкурс рисунков, безнең Севастопольне сугыш данлыгын кемгә багышлап балаларга тапшырдык, балаларны тәрбияләдек. Конкурс үткән, конкурс рисунков дип атала һәм инде монысы аталды безнең конкурс фотография.
Onda bizden büyük bir fotoğraflar geldi, bizim soldatlarımız, bizim hem Sakaryalı'dan jillerimiz katlaştığında hem İsrafil Rahmatoviç'ın her birisine sayıda koyup vardı, bizden para vardı. İsrafil Rahmatoviç'ın siz birik, onda neçe kişi bizim tavuş verdi, neçe kişi sayıda katlaştı. Bizden de bizning saytimizda internet versiyasi bor o'zim gazetaning anda konkurslar doimiy uzib turadi. Yangi yil oldidan o'tkazgan shunday konkurs yangi yil bizetlari degan şey mana bu 23 fevralga vatan saqlashlar kuni bag'ishlanganini endi biz albatta soldatda xizmat etgan yigitlarimizga o'rin berdik. Ular o'zlarining xizmatda tushgan fotolarni qo'yalar edi, jibardilar bizga bizlarni almashtirdi. Ham tovush beruv e'lon etdik. Tovush beruv aytganimcha 1 fevraldan kechga kunga qadar davom etdi. Ham unda aytishga kerak 30 ming tovush jinoyati. Bunday siyrak bo'lar. Bunday konkurslarda hatto tovush beruv demak shuning qadar kishi kirib bu fotografiyalarni qaragan, bu kishilarni kuzatgan e'tibor bilan o'zlarining tug'anlari endi muayyan do'stlari, iпташлari, birga xizmat etgan kishilari, chunki internet aning shigi yo'q, butun dunyo bo'ylab tovush berilgan bo'ladi. Men o'ylayman endi bu kishilar yangidan o'zlarining kelajakdagi yoshliklarini qaytib xotiralarini yo'qotganlardir. Ko'ngillarida ham albatta g'ururlik hissi uyanadi. Bizning tub maqsadimiz da mana shu konkursni o'tkazishning ul yoshlarimizga soldatda xizmat etishning zo'r daraja ekanligini bildirdi. So'nggi vaqtda qizg'inishga qarshi bu daraja biroz tushib ketgan edi, shunday. Mana biz xizmat etgan vaqtlarda, o'shalarda 80-yillarda armiyaga bora olmagan kishi u nindidir bir kimchilikli kishi kebek tuyular edi. Mana birgina misol bunday endi G'orifulloh mana tanlovini Afg'onistonlar kuni o'tkazib bitadi. Mana radiodan bu topshiruv ishlari biz aning bilan. Şunun ardından o meni bilmay kursi yaşab o'tirdik. Qiziqli shaxs bo'lib chiqdi. Mana u jirda ijod etgan shoir bo'lib chiqdi. Agar she'rlari ko'p gazetamizda bostiramiz. Talantligina she'rlar yozuvchi ekanimizning oramizdan deylarida bor. Ham u bilasizmi men nasadi. Mende yuqori shonli bo'l. İptaşlar bilan armiyaga borasi keladi. Bordimda komissiya mening oyoqda ozgina zaiflik bor. 2 santimetrga bir oyog'im qisqaribdi. Olmaylar armiyaga. Shundan so'ng bilasizmi? Hozirgi zamon bo'lsa, yashirin botirinni Alloh shukr deb bolalarga deb bitaraymi? Birov 7 topqir bordim deb aytaman. 7 topqir. Olag'iz meni armiyaga. Qurlanan Alloh kirib qaytaradi. Shundan 7-sinde Voyinkom Bashirov yo'llandı. Bashirovga kirib jiladim deydi. Yujiver masalangiz men nishga ketib Allohga aytdim, bu yoqni nishga ko'taring. Shundan Voyinkom chiqdi, komissiyaga dedi. Это очень спешит, отправьте его немедленно. Shunday mendek butun og'iz yigitlarga qaraganda eng birinchi ketib bordi. Mana nendek darajada bo'lgan xizmat etuv bizning shirda. Mana so'nggi vaqtda aytganimcha bir kuni shaqqa yashab turamiz, bir kuni bilan tanish bilan nidam bizning ovuldan men oladigan zo'r ovul edi, 200 ga yaqin joylaganda. Bu kunda xizmat etish borini bilmayman. Nolasa ovulib saqlovchi bormi? Yo'q. Tağım qo'ysa ovul saqlovchilari yo'q. Mana bu bexavfli har bir jamoatning qarashini tubidan chiqadi. Крайне сейчас сейчас Майдан был. Ездили. Ну, бар, Har bir o'qisa bir ishga keladi. Чавалlar. Ездили. Ikra bitadi, o aytib qarasan chiqmaslar. Вот они фигуры мешкан. Shunga ko'ra Zakrada что еще укололи можно? Mesela endi bugungina jizni bilan siyashib oldik, uxlashib oldik bir-birimizni. Shundan siyashib ketdik. Biz ochiqdan-ochiq siyashamiz, uning bilan tug'anlar ko'p. Narsa u armiya. Mana narsa birov. Mana bizning ikkimizning fikrimiz bir bo'ldi. Alloh xizmat etdi, menda xizmat. U eng birinchi kitobda irodga o'zining kim ekanini bilib qaytaradi. Kim ekan? Allohida yo'q, yanida yo'q, ovida yo'q, bir kimda yo'q. Onda sen shaxs ham seni aylantirib olgan dunyo. Onda muhit ikkigina jildi bor. Bir armiyada, bir turmada. Turmaga kirgan Alloh saqlasin. Mana armiyaga borib o'zining kim ekanini bilib qaytargan har bir yigitga kerak. Chunki bu dunyoda shunsiz yashab bo'lmaydi, irodga kerak. Na shu hislar bilan biz bu konkursni o'tkazdik. Rahmat qatnashuvchilarga, ham albatta tovush beruvchilarga, ham jinguvchilarni chaqiraylik hozir. Haydagiz, rahim etigiz. Azamat Hidayatullin, birinchi o'rin.
Bunlar sonunda Salavat. hazır. Ferit abi sözler. Hem bizim sponsor bu ülkede anın hani babası Mulla Amir Vakit'in bilen birge bu işi bizden ilimizde yoklagan kişilerin birisi olur. Bizim işmeker Şakir Ferit Galiyeviç ben anladım yerden soradım da Uldur'dan hani bakmaşam dedi. Hepiniz sponsor bulup iyiliklerimizi topluyoruz. Benim selam bir İkinci orun Salavat Ömerov. İkilete beylen bugün anlaşın şulay beyt. Tağın bir takır şın koğuldan kutluybuz sizni, gaylegizni. İsansa üstüriga nasip bulsun. Rahim itigiz. Молодец, стало бы никем моя пойдала вся. Да, tamam. Bola gitsin. Kecha ish bilan men atishmoqqa shaltiratdi jamalar. Mana Salavatning qizi duosin oldin biladingdi. Shu meropриятие o'tgan yerga oldinoq shirsha ostidan bo'lak qo'yib qoldirdim deydi. Men aytaman onda shirsha yo'q endi hozir deganim, no onda deb quloqlar bor deydi. Mana qarayman Tataristonda bu yoqda yo'q. Aha, jamalar, seni ko'rmoqda. Taşmalardan buraya. Üçüncü orunda Ütnoğlu yigiti Danif Zaripov. Danifning anisi Oniya xonim bizda bugun qonaqda. Rahim itigiz. Bu army saflarına kızmayken, army saflarına kızmayken var da bizim rayonumuzda kuruluş kırtık bu patriotik terbiyeni yüz aşağı utkırıp ilişkin kırtık beytesin ki. Hemen yarım sayıda size isimden sizlere fazla tapşırırlar. Благодарность письмо. Уважаемый Федорис Порохович и Ания Ильдусовна, выражаю вам огромную благодарность за воспитание сына Данифа, настоящего защитника Отечества. Ваш сын с честью выполняет свой воинский долг, является примером достойного несения службы в интересах нашей Родины. Своим добросовестным отношением к военным обязанностям он вносит огромный вклад в повышение авторитета армии и престижа военной службы. Желаю вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни, успехов во всех ваших начинаниях. İstedikler albaş kapçı mısınız mı? İstedikler Danif'in adı birinci bakın. Bizde tüz bolayım mı? itigiz. Bir Hadi sponsor buletlerini taşımalıyız. Bir rahmet qatnaşmışlarga, beygini uyushtirishlarga albatta aytamiz. Yigitlar barımızda da ilimizni saqlab turibdilar. Davet etem, benim neslimde bir qatnaşkan kişi benim ettiğinin ulu abisi Mulla vakti bir tane bayanlık komiserimiz hizmet etken bir belediyenin kızları ettik, belediyenin tabitliği var. Onun malayı Kareli'de vefat bulan sonuçta bunlar için надо Неба Портретова, Гусман Шагевич Зигашин, тоже участник войны, первый секретарь, Аршанин, первый секретарь и Мин Азарштаган, ауыл бюджеты министрларының бірсі. Әтейім тоже участник войны, Алла Гусман Шагевичқа екісі исен сау әйдеріп айтқандар соғыштан. И Neler başka söz yok değil. Allah isminden bir kabul edip alırız.
Saklauçular Günü olarak belgilediler. Bu batırlık, namus hem vatanға məhəbbət beylemi. Bugünkü kişimizde de tuğan ilimiz karşında bulgan izgi buruşunu ötep, oңышlı isen hizmet edip koykan güçlü zatlardan, gelecekte armiya hizmetini öteyeşek yigitlerimiz de boyda. Hürmetli iri yigitlerimiz, sizni şın ko'nglimizdan beyramimiz bilan qutlaymiz. Sizga nig salomatlik, eng muhimi oilalaringizda tinchlik, ishingizda, o'quvingizda zo'r o'ngishlar tilaymiz. Siz bizning yoqlovchilarimiz ham saqlovchilarimiz. Zo'r rahmat sizga. O'zining motor jilari bilan sizning qoshig'ingizda bayram salami bo'lsin. Sizning qoshig'ingizda Damir Gasimov. Belki sin aytırsın
очрашу кичәсе инде ахырына да якынлашты. Чын күңелебездән килгән һәрберебезгә дә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Иң мөһиме, гаиләләребездә тынычлык булсын һәм илләребез, күкләребез аяз тыныч булсын иде. Тынычлыкка ни җитә? Бик зур рәхмәт киләсе очрашуларга кадәр. Бергә фотолар чыгара алышмак ярыймы? Ya, sahnaga vasıtasıya. Тырышырбыз сыерга әйтәбез. Әйдәгез, узыгыз, үтегез. Аннары таралышмыйбыз, һәйкәлләргә шиша куярга барабыз. Җибәрмен аңа. Мин моны алып Ярап, ярап.